Ka Khasi Students Union ha kasni tho adiang jagatayo kala penlong ya kasni kersiuri ne ka National Awakening Day. Daga ba penlong ya kejingya patba ba kejingya lang ha kle area aga district East Jante Hills. Ha ka ba hajar ngot kilawan bane Shimbenta. Ka KSU kala penlong ya kene kom Shimbenta ban kan mau buram ya kene kasni ka ba usiem ka himanong klau utirat sing siem ulapan mena thama persya agjing sensyar ki pareng nagari bilan. Hagani kasni kersiuri naga National Awakening Day ka KSU kala penong ya kejingiat padba hagas nong clear ya. Haga bargi hajar ngot ki dekat bagi nong yalam ka KSU na kalang ki benta jo kejelak le Shimbenta rengkat kejungan ya Shimbenta lang ki nong yalam nagi wei pat ki kenhon seng phalang. Isamlashin rang bakantai ki le Shimbenta ki la kongru de ki riam tenrai hagani kasni kersiuri. Bagi nong Shimbenta ki la pertajam ru ki mat cingdawa ki ba kaseng KSU kala dawa bereskata. Ya kini kejingiat padba lah sedang nak kembali nilai kemudian nak kia west walaupun kau kini kejingiat padba hakmat umur jong walk yang nangba. Anda lapoi kini kejaka lapun buat pat sedang kejingiat lang agak General Secretary ke KSU Donald V Thaba ulong bak kejing penlong ke KSU ya kesni kersiuri kalong bat pendrong ya kemensim mele bak kemensim idri haupat ke beri unyong trap bat kumjo ban peni syaka pertai kejingiat teli jong kejat penriu. Presiden KSU Ulambok Starwell Marngar ulong baga KSU nang ne shakmat kalet ban penlong ya kejing kersiuri ya kaleng ke benta jong kejela bat kan om penlong shot tang ha kanong ba shilong nang bagin yo balik kersiu wi kisamla bagin ban kejing ketria kejing mot ke basai kejing slor ban IT bat ban syakri ya keri baga jat penriu ulong bahadu mentala sedang ban tombor bat persang ban singap jarjar ya kimat bagi jingdawa jong kejat penriu ulong balalde ya kanong no kathan ya kanong no kejat kokor Om day pat ban ailat bagi wekin kini no ekahok pada kikir jongkari bat kejat kundri. Kani kejingiat rally kejungi kapalong mentau senam mangni apok Liriat East Jante Hills kan penisai saka pertai baro kawai segi menderi bertemu ban lilam ban kelon ya gari bakajai penriu kejungi banado rilang seduk kupli kadai kabri hunyong terap bakajai penriu kejungi kadai kajai penriu kapalong kawai kabai teli hakaba omlak ban penpia la kadai hakathan lani hak kajing dei hak anu kaliang hak niam na kanu gurkom nrekam gajai penriu ngilong kawai botkom gajai penriu hi ngin yang baik pengen jale namta kari bagajai penriu lada don kanu kajing sak thombor ki parado parasnam ki jongi la kadai East Jante Hills lani West Jante Hills ki parado parasnam ki jongi ki pana West Khasi Hills na Ribhoy na Southwest na Shillong bokom ta ter kin mi lang nya don nya slok tilang bangin pedi dah kawai kesur ke pasawa jam seborok kawai ke pertai baka jai penriu ke jengi wala kalong ke beripat tang khasan lak ngudru ngere kadai ke jai penriu ke bayale ke jai penriu ke bom salia ke jai penriu ke bom tiang baka bakloi ban mi banyak kun nak benta ke dauba jongkari baka jai penriu yo ya luti ya skeng bi yo lai diu miat diu bha badu ni kia wa sadoi tai hamad wo kiang nang ba tai le yo ye em lang chirubi moi em ngata auri moi em ngata aura le em ngomut betul kinya ile yo ye bhi cha yo bhi ker yo mani le yo lai sup yo lai sain hapok ni brinyo tre brinyo skum yo ile uchong sup chong sa dor bar yo i hagdi khap state Meghalaya bat ki Assam em yo cha te cha kom panai phin ni blai